হাল সলনি কৰি এতিয়া গুলিওৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে AK-47 ৰাইফলেৰে হৃদপিণ্ডত গুলিওৱা হ'ব ইণ্ডিয়াनि सासे आइजोआ फासिनि अर्डारनि जायगायाव AK-47 नि गुलिजों डक्टरा डिक्लेयार होगोन बबेयाव गावनांगौ खेबसेनो सिलाइनि गुलिया हाबोबा खेबसेनो थैखानाय केरेलानि सासे थागिबि गुबुन रायजोआव ना साख्रि मावनानै दंमोन आरो बिनि उनाव गावनो व्यक्तिगत सोरनिबा थ्रुयै देहा फाहामसालि पार्सनेलि बानायदोंमोन मा दायनि थाखाय साजा फोसावजाखो आरो AK-47 जों माबोरै गावथारगोन भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां ব্লাড মানিৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ ক্ষতিপূৰণৰ জৰিয়তে নিমিষাৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব পাৰি নেকি নিমিষা প্ৰিয়াক ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় নেকি এই বিষয়টো বৰ্তমান ভাৰত চৰকাৰে চেষ্টা চলাই আছে ইউপিপিএলआ रायजो राजानि थाखाय मोजां सरकार जानो हाया डक्टर বিশ্ব শৰ্মা যে জন্ম হৈছে এই জন্ম হোৱা মিছনৰ লাভটো কি थाखायनो आङो दुखु मोनदों एबसुआ बेफोरबायदि सापर्ट लानाङामोन आरो गोदोनिफ्रायनो एबसुआ बेफोरबायदि सापर्ट गैयामोन दानि समावसो आङो बेफोरबायदिखौ सापर्ट मोनदों इउपिपिएलनि समनिफ्रायसो एबसुआ सापर्ट होबोनायखौ आं नुनो मोनदों जिल्ला बनसुलि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय बिथांमोनहा दुखु जालानि गेजेरजोंबाबो बिथांमोना गावसिनि गादिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन नामा बै समनि जोंनि गिदिर गोलाव बिथांमोना सोमावसारदों बड'लेण्ड सोदोबखौ जोंनि गोदान जोलैनि हारायाव सोबोदों थैयाव सोबोदों बिखाव सोबोदों समफ्लाव सोबोदों नाथाय बिथांमोना दिनै बैफोरबायदिखौ बावजोब्बाय नामा मा बिदिबा बिथांमोननि बड'लेण्ड बियाबा नाटकसोमोन नामा बिथांमोननि बड'लेण्ड बिनाया मानो बै समनिफ्राय जुदि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ मानो आन्दलन खालामबोआ एपिबिआ जाबाय जास्ट दाउसा गोरलै बिसोर जोंनि 13 नं चिराङावहाय जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया बिथांमोना सोरनि थाखाय पलिटिकल पार्टीखौ दादों मा साननानै बिथांमोना पलिटिकल पार्टीखौ दादों मा भिउज खालामदों बिथांमोना गावसोरसो गावसोर आइडियोलॉजी नाथाय बिथांमोना डिविजन पलिटिक्सखौ खालामनो नागिरदों मा बे डिविजन पलिटिक्सआ जोंनि 13 नं समाजाव जेबो सोलिया 100% सोलिया बियो आरो जोंहाय 100% सोलिया आरो जों देरहागोन बिथांमोना जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया आरो जोंनि 13 नङा 30 नङा अल बिटिआर माबा समाजाव बिथांमोना जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया 1000नि बारा भट मोना बिथांमोना भिडिअनि फुटेजाव जाय फंबाया 1000नि बारा मोना गोदान राजनितिक एपिबि हान्जाया सासे गोरों मानसिनि खुगायाव बेबायदि बेरखांनाया जोबोद लाजिथावना बिटिसि बिटिआरआव एक्सएनडिपिफोरखौ मोजां मोनग्रा आरो सापर्ट होग्रा दिनैनि समाव हाजार दंसै बै समावबो जेब्ला एनडिबि आफादा हाग्राबारियाव थानानै हाग्रा बंग्रा थानानै दावहा नांदोंमोन बे समाव थाखा फैसानि लबनि थाखाय गादिनि लबनि थाखाय रायजो राजाफ्रा रावबो सापर्ट होआखै गावनि हारिनि थाखाय गावनि बिदा फंबायनि थाखाय जाय एक्सएनडिबिफ्रा हाग्रा बंग्रा थानानै दावहा नांबोदोंमोन मोजां मोननानै रायजो राजाफ्रा खस्थ' खालायफादों हरनि समाव ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोदों हाग्रा बंग्रा रेसन बोनानै होदों बेबायदि एनडिबि आफादखौ हेफाजाब मदद होबोदों दिनैनि समाव गोदान राजनितिक हान्जाजों बे एपिबि हान्जाजों रायजो राजाफ्रा सापर्ट होनो थाखाय जयेन जादों आरो बिटिसि इलेक्शननि सिगां थाबैनो रायजो राजाफ्रा सापर्ट होगोन जयेन जागोन आरो बे पार्टियावनो भटखौ होगोन होननानै खबर लादों अब्ला नों फंबाया 1000नि बारा मोना होननाय बे बाथ्राया सासे गोरों मानसिनि खुगायाव जोबोद लाजिथावना जाय एक्सएनडिपिफ्रा सोरबाया बोसोरबा मावदों सोरबाया 10 बोसोर मावदों सोरबाया सानसे मावदोंबाबो साननै मावदोंबाबो बे एक्सएनडिपि जाय एक्सएनडिपिफोरनि जायफोर सिनियर जुनियर हाग्राबारियाव थानानै गावनि हारिनि थाखाय थाखा फैसानि लबनि थाखाय गादिनि लबनि थाखाय एनडिबि आफादाव दावहा नांबोआखै हारि आरो जातिनि थाखाय हाग्रा बंग्रा थानानै अखा बांखा सिजानानै सोरबाया सानसेबाबो साननैबाबो एनडिबि आफादखौ सापर्ट होबोदों हाजार दं सोरबाया रिटायार लानाय सोरबाया डिसार्ज लानाय सोरबाया आर्मि पुलिसजों बुख्रुब जानानै सोरबाया आर्मि पुलिसनि उफुद्रुगाव गावनि न'आव जिरायनानै थानाय जाय एक्सएनडिपिफोरखौ मोजां मोनग्रा दिनैनि समाव बे गोदान राजनितिक हान्जाजों खबर लादों जयेन जाफैदों अब्ला दिनै बेसेबां मिनिथावना 1000नि बारा मोना होननाय भिडिअनि फुटेजफ्राव नुगासिनो दं सोरबा निउसनि गेजेरजों देखायदों सोरबा इउटुबारफोरनि गेजेरजों दिन्थिदों नोंथाङा मा ससियेल मिडिया नाया नामा इउटुब नाया नामा इउटुब नायोबा बर'नि मोनफा मोननै निउस नायोबा हाजार दिनै बा दिनैनि समाव बे गोदान राजनितिक हान्जायाव जयेन जागासिनो दं अब्ला नोंथाङा ससियेल मिडियानि जानगाराव थायो नामा बर' इउटुबारफोरखौ नोंथाङा मोजां मोना नामा बर' इउटुबारफोरनि इउटुबाव नायोबा गोदान राजनितिक हान्जानि जयेन जानाय बा प्रग्राम बा बर'नि मोननैसो निउसफोराव नुगासिनो दं अब्ला नोंथाङा बर' निउसखौ मोजां मोना बर' इउटुबारफोरखौ मोजां मोना नामा नों फंबाया जेब्ला
नोंनि एखे महर बुनसुआव दंमोन बै समाव नों बायदि सासे बुनसुआव थानानै एखे महरा बाथ्रा बुंबोदोंमोन आरो बे बुनसुआव थानाय जाय फंबाया सासे गोरों मानसिया बुनसुआव बिबान लाबोनानै सानसेबाबो साननैबाबो खामानि मावबोदों सप्तासेबाबो मास मोनसेबाबो बोसोरसेबाबो खामानि मावबोदों जोबोद बाख्नायथाव बै बुनसुआव थानाय फंबाया नोंनोबा बै बुनसुआव थानाय माखासे बाथ्रा बुंबोनाय फंबाया नोंनोबा बे 1000नि बारा मोना बिटिसि बिटिआरनि जेसेबां समस्थियाव ज' खालायोबा गोदान पार्टिया बेबायदि बाथ्रा बुंनाय फंबाया बुनसुआव सिगां दंमोनब्ला बुनसुआव मा थांखि लानानै दंमोन आरो बुनसुआव थानानै अबे बिबानखौ लानानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव बाथ्रा बुंबोदोंमोन सासे गोरों मानसिया हारि आरो माहारिनि थाखाय सानसेबाबो साननैबाबो मावबोनाया जोबोद बाख्नायथाव नाथाय अबे थांखिखौ लानानै बुनसुआव हर सान खस्थ' लाबोदोंमोन थाखा फैसानि लब ना गादिनि लब दिनै बे पार्टियाव दं थाखा फैसानि लबाव बै पार्टियाव थांनाय सोलाय सोलु खालायग्रा सासे गेदेरमानि सासे गोरों मानसिनि आखुआ रायजो राजाफोरनि नोजोराव मा दिन्थियो नाथाय एक्स एन डि बिफोरनि जायफोर 30 बोसोर 36 बोसोर दिनैसिमबो सानसेबाबो साननैबाबो रायजो राजाफ्रा सापर्ट होबोदों थाखा फैसानि लबनि थाखाय रावबो एक्स एन डि बियाव खामानि मावबोआखै हारि आरो जाथिनि थाखाय खामानि मावबोदों दिनैनि समाव नों फंबाया सोरबा एक्स एन डि बिनि सिनियर जुनियर सों थाखा फैसानि लबनि थाखाय एन डि बि आफादाव खामानि मावबोदोंमोन नामा सोरबा रायजो राजाफ्रा एन डि बि आफादखौ सापर्ट होबोनाय बे न'खराव थांनानै सोंहै थाखा फैसानि गादिनि लबनि थाखाय एन डि बि आफादा जोंखौ सापर्ट होयोबा बांसिनै जोंखौ अनगोन नामा बेबायदि सोंहैथां नों फंबाया सासे गोरों मानसिनि खुगायाव 1000नि बारा मोना होननाय बाथ्राया बेसेबां लाजिथावना नाथाय जोंनि खोनानो मोनबाय थानाय जायफोर इउ पि पि एल पार्टियाव दं जायफोर एक्स एन डि बिनि बेकग्राउन्डजों जायफोर गादियाव दंहैयो इउ पि पि एल पार्टियाव थाबैनो बिजेपि नङाबा बिपिएफ नङाबा गोदान पार्टियाव थाबैनो जयेन जाफैगोन होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे आरो जायफोर एक्स एन डि बिनि बा एक्स एन डि बिफोरखौ मोजां मोनग्रा इउ पि पि एल पार्टियाव दं थाबैनो इलेक्सननि सिगां जयेन जाफैगोन होननानै खबर लादों अब्ला नोंथाङा बेसेबां 1000नि बारा मोना होननाय बे बाथ्राया मिनिथाव नङाना जेब्ला बुनसुआ जोनोम जादोंमोन बुनसुजों साबैसे फरायसाफ्रा दंमोन साबैसे रायजो राजाफ्रा बुनसुजों सापर्ट दंमोन दिनैनि समाव हाजार सेंग्रा सिख्ला फरायसाफ्रा बुनसुजों दं हाजार रायजो राजाफ्रा बुनसुखौ सापर्ट होयो नों फंबायानोथ' सानसेबाबो साननैबाबो बुनसुआव दंमोन जाय बुनसुआव थानाय बे फंबायनि महरा एखे जुदि नों नंगौबा बे बुनसुआव थानाय फंबाया जुदि नोंनोबा बेसेबां लाजिथावना जाय मानसिया बोसोरनैयावनो सोलाय सोलु गावनि बिबानखौ नागारनानै बे पार्टियाव मानो हाबदों যেন এক সিনেমার কাহিনী দৰে এটা কাহিনী ভাৰতৰ এইগৰাকী যুৱতী কেৰালাৰ এইগৰাকী যুৱতী নিমিষা প্ৰিয়াৰ এই কাহিনী 2008 চন তেতিয়া 20 বছৰ বয়স আছিল প্ৰায় 17 বছৰ পূৰ্বে তেওঁ 2008 চনত ইয়েমেনলৈ গৈছিল কেৰালাৰ পৰা ইয়েমেনত নাৰ্ছৰ চাকৰি কৰিবলৈ গৈছিল নাৰ্ছ হিচাপে তেওঁ চাকৰি কৰিছিল ৰাইজৰ সেৱা আগবঢ়াইছিল ইয়েমেনত আৰু ইয়েমেনত তেওঁ নাৰ্ছ হিচাপে বহু বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত তেওঁ যিখিনি অভিজ্ঞতা লাভ কৰিলে সেই অভিজ্ঞতাৰ পৰা তেওঁ পৰিকল্পনা কৰিলে যে নিজাববীয়াকৈ এখন ক্লিনিক খুলিবলৈ আৰু সেই নিজাববীয়াকৈ ক্লিনিক খোলাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধ্যবাধকতা আছিল ইয়েমেন চৰকাৰৰ কিছু নীতি নিৰ্দেশনা আছিল ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ বিশেষ নীতি নিৰ্দেশনা আছিল আৰু সেই নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি যেটো পৰিকল্পনা যেটো সপোন আছিল এইগৰাকী ভাৰতীয় যুৱতী নিমিষা প্ৰিয়াৰ যে নিজাববীয়াকৈ এখন হাস্পতাল খোলা এখন ক্লিনিক খোলাৰ পৰিকল্পনা যদি কোনো ব্যৱসায় কৰে বাহিৰৰ পৰা যোৱা কোনো লোকে বিদেশৰ কোনো লোকে যদি ইয়েমেনত গৈ ব্যৱসায় কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া হলে স্থানীয় কোনো এজন লোকৰ সহযোগত বা সহায়তহে ব্যৱসায় কৰিব পাৰে গতিকে সেই যে সপোন আছিল সেই সপোনক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইয়েমেনৰ এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তি তালাল আব্দু মেহদিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল এইগৰাকী ভাৰতৰ যুৱতী কেৰালাৰ যুৱতী নিমিষা প্ৰিয়া তালাল আব্দু মেহদিৰ সৈতে তেওঁৰ এটা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিল আৰু সেই সম্পৰ্কৰ সুবাদতে সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ সহযোগতে ইয়েমেনত সেই সপোনক বাস্তৱত ৰূপ দিছিল নিমিষা প্ৰিয়াই এয়া আছিল 2014 চনৰ কাহিনী 14 চনৰ কথা 2014 চনত পাৰ্টনাৰশ্বিপত দুয়ো এখন নিজাববীয়াকৈ ক্লিনিক খুলি ললে ইয়েমেনত আৰু সেই ক্লিনিকখনত তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলে মানৱ সেৱা চিকিৎসা সেৱা খুব ভালদৰে আৰম্ভণি হৈছিল তেওঁলোকৰ সেই ব্যৱসায় বা সেই সেৱা দুয়ো এটা বিশেষ সম্পৰ্কৰ মাজেৰে সেই ব্যৱসায় তেওঁলোকে চলাই গৈছিল এখন ব্যক্তিগত ক্লিনিক খুলি আৰু সময় বাগৰাৰ লগে লগে দুইৰে মাজত এটা প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিল কাৰণ আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো ব্যৱসায় কৰিবলৈ হলে
বিদেশী লোকে স্থানীয় লোকক সহযোগী হিচাপে ল'ব লাগে ইয়েমেনত আৰু সেই স্থানীয় ব্যক্তি তালাল আব্দু মেহদিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি তেওঁৰ সৈতে এটা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলি তেওঁৰ সৈতে এটা প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক দুয়োৰে মাজত স্থাপন কৰি সেই ব্যৱসায় চলাই গৈছিল কিন্তু এই সময় বাগৰি যোৱাৰ মাজতে দুয়োৰে মাজত কোনো কথাক লৈ আৰম্ভ হৈছিল সংঘাত আৰু সেই সংঘাতে এনে পৰ্যায় পাইছিল গৈ যে তালাল আব্দু মেহদি ইয়েমেনৰ সেই স্থায়ী বাসিন্দাগৰাকীয়ে নানান ধৰণেৰে শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল কেৰেলাৰ নিমিষা প্ৰিয়াৰ ওপৰত অতিষ্ঠ হৈ অৱশেষত আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল নিমিষাই আৰক্ষীৰ ওচৰত গোচৰ দিছিল নিমিষা প্ৰিয়াৰ গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল তালাল আব্দু মেহদিক তেওঁৰ একালৰ প্ৰেমিক তালাল আব্দুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু সেই জেলৰ পৰা জামিনত মুকলি হৈ ওলাই আহি প্ৰতিশোধ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তালাল আব্দু মেহদিয়ে এইগৰাকী ভাৰতৰ যুৱতীৰ ওপৰত কেৰেলাৰ এই যুৱতীগৰাকীৰ ওপৰত পুনৰ শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন বৃদ্ধি পালে পৰ্যায় এনেকুৱা পালেগৈ যে ভয় ভাবুকি দি তেওঁৰ পাৰপত্ৰখনো লৈ গৈছিল তালাল আব্দু মেহদিয়ে নিমিষা প্ৰিয়াই নিজৰ পাৰপত্ৰখন হেৰুৱাই এক প্ৰকাৰ ভাগি পৰিছিল আৰু সেই পাৰপত্ৰখন উভতাই অনাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ কূটকৌশল ৰচনা কৰিছিল তাৰেই অংশ হিচাপে এদিন এটা বেজি প্ৰয়োগ কৰিছিল তালাল আব্দু মেহদিক সেয়া আছিল 2014 চনৰে কথা 2014 চনত পাৰপত্ৰখন উভতাই আনিবৰ বাবে তালাল আব্দু মেহদিৰ পৰা পাৰপত্ৰখন উভতাই আনিবৰ বাবে বেজি প্ৰয়োগ কৰিছিল যেহেতু তেওঁ এগৰাকী নাৰ্ছ নিজে নাৰ্ছৰ চাকৰি কৰে নিজাববীয়াকৈ ক্লিনিক খুলি লৈছিল আৰু সেই বেজি প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছতে মৃত্যুমুখত পৰিছিল তালাল আব্দু মেহদি অৰ্থাৎ ওভাৰডোজ হোৱাৰ পিছত তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিছিল আৰু মৃত্যুমুখত পৰাৰ পিছতে এক প্ৰকাৰ সেই ঘটনাক গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল ভাৰতীয় যুৱতী নিমিষা প্ৰিয়াই তালাল আব্দু তেওঁৰ একালৰ প্ৰেমিক তালাল আব্দু মেহদিৰ মৃতদেহ কাটি টুকুৰা কৰি পানী টেংকিত পেলাই দি ইয়েমেনৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও দিন বেয়া আছিল নিমিষা প্ৰিয়াৰ ইয়েমেন আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল ইয়েমেন আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু 2016 চনৰ পৰা 2018 চনলৈ প্ৰায় 2 বছৰ ধৰি আইনী মেৰপেচ আইনী বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত 2018 চনত ভাৰতৰ যুৱতীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় ঘোষণা কৰিছিল ইয়েমেনৰ আদালতে আৰু 2020 চন পৰৱৰ্তী সময়ত 2020 চনত কেৰেলাৰ যুৱতীগৰাকীয়ে ইয়েমেনৰ আদালতত পুনৰ আবেদন জনাইছিল সেই মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় বিবেচনা কৰিবলৈ সেই আবেদন খাৰিজ কৰা হৈছিল একেদৰে 2023 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত ইয়েমেনৰ সৰ্বোচ্চ বিচাৰ পৰিষদেও তেওঁৰ আবেদন খাৰিজ কৰিছিল 2023 চনৰ সেই আবেদন খাৰিজ কৰাৰ পিছত এতিয়া 2025 চনৰ 16 জুলাই আহি আছে 16 জুলাই কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে য'ত নেকি হৃদপিণ্ডত গুলিয়াই মৃত্যুদণ্ড বিহা হ'ব ভাৰতৰ যুৱতী কেৰেলাৰ যুৱতী নিমিষা প্ৰিয়া 37 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকী আমি পুনৰ জনাইছো 20 বছৰ বয়সতে তেওঁ কেৰেলাৰ পৰা ইয়েমেনলৈ গৈছিল নাৰ্ছৰ চাকৰি কৰিছিল 2014 চনত তেওঁ তালাল আব্দু মেহদিৰ সৈতে নিজাববীয়াকৈ ক্লিনিক খুলিছিল তাৰ পিছত সংঘাতৰ পৰিণতিত হত্যাকাণ্ড মৃতদেহ টুকুৰা কৰি পানী টেংকিত পেলাই দিছিল হত্যাকাণ্ড তথ্য প্ৰমাণ সকলো নাইকিয়া কৰিবলৈ কিন্তু ধৰা পৰিল বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া দোষী সাব্যস্ত হোৱাত মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায়েৰে দণ্ডিত হ'ল 2018 চনত 2020 চনত আবেদন জনোৱা হ'ল আবেদন খাৰিজ হ'ল 2023 চনত পুনৰ ইয়েমেনৰ সৰ্বোচ্চ বিচাৰ পৰিষদত আবেদন সেই আবেদনক খাৰিজ কৰাত এতিয়া মৃত্যুদণ্ডৰ এই পথ এই মুহূৰ্তত প্ৰশস্ত হৈছে ভাৰতীয় যুৱতীগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে জটপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছে কেনেদৰে ফাঁচী কাঠৰ পৰা বা মৃত্যুদণ্ডৰ দুৱাৰদলিৰ পৰা উভতাই আনিব পাৰি ভাৰতৰ যুৱতীগৰাকীক কেনেদৰে ভাৰতলৈ উভতাই আনিব পাৰি এই ক্ষেত্ৰত নতুন দিল্লীৰ কূটনীতি যথেষ্ট তৎপৰ হৈ আছে মধ্যস্থতাকাৰী নিয়োগ কৰা হৈছে কেৰেলাৰ বাসগৃহ আৰু ইয়েমেন চৰকাৰৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগ কৰি আছে এই প্ৰসংগত ভাৰতৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অতি শীঘ্ৰেই শুনানি গ্ৰহণ কৰিব লগতে ব্লাড মানিৰ জৰিয়তে উভতাই আনিব পাৰি নেকি ভাৰতীয় যুৱতীগৰাকীক নিমিষা প্ৰিয়াক সেই বিষয়টো ভাৰত চৰকাৰে জটপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাই আছে ব্লাড মানি অৰ্থাৎ ইসলামিক লট কিছু নিয়ম আছে ব্লাড মানি বুলি যাক কোৱা হয় অৰ্থাৎ ক্ষতিপূৰণ দিয়া হয় যিজন লোকক হত্যা কৰা হৈছে সেই লোকজনৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ বা কম্পেনসেশন দিয়াৰ এটা নিয়ম আছে ইসলামিক লট যাক ব্লাড মানি বুলি কোৱা হয় য'ত নেকি শরিয়াত লট আইন ব্যৱস্থাত ইসলামিক শরিয়াত এই কথা উল্লেখ কৰা আছে আৰু সেই ব্লাড মানিৰ জৰিয়তে ভাৰত চৰকাৰে বৰ্তমান গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে যথেষ্ট চেষ্টা চলাইছে ভাৰত চৰকাৰে যাতে সেই ব্লাড মানিৰ জৰিয়তে নিমিষা প্ৰিয়াক ঘূৰাই আনিব পাৰি উভতাই আনিব পাৰি মৃত্যুদণ্ডৰ দুৱাৰদলিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰি কাৰণ সময় একেবাৰে তাকৰ ভাৰত চৰকাৰৰ হাতত ভাৰত চৰকাৰৰ কূটনীতিবিদ এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট তৎপৰতাৰে জড়িত হৈ পৰিছে বিষয়টোত মধ্যস্থতাকাৰী নিয়োগ কৰা হৈছে অহৰহ মধ্যস্থতাকাৰীয়ে কেৰেলাৰ বাসগৃহৰ পৰিয়ালৰ সৈতে লগতে ইয়েমেন চৰকাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আছে বৰ্তমান কেৰেলাত থকা পৰিয়ালটো যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে বিষয়টোক লৈ কাৰণ হাতত সময় নাই অতি কম সময় তাকৰ সময় য'ত নেকি হৃদপিণ্ডত গুলিয়াই মৃত্যুদণ্ড বিহা হ'ব কাৰণ ইয়েমেনত পূৰ্বতে ফাঁচী কাঠত ওলমাই ৰাজহুৱাকৈ ফাঁচী দি
দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল, মৃত্যুদণ্ড বিহা হৈছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ইয়েমেনে এই নীতি নিয়মৰ সলনি কৰিলে। প্ৰথম অৱস্থাত ৰাজহুৱাকৈ ফাঁচি দিয়া হৈছিল, দ্বিতীয় পৰ্যায়ত শিৰচ্ছেদ কৰা হৈছিল ৰাজহুৱাকৈ কিছুমান দোষীক। আনহাতে এতিয়া নিয়ম সাল সলনি কৰিছে, নিয়ম সাল সলনি কৰি এতিয়া গুলীওৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। AK-47 ৰাইফলেৰে হৃদপিণ্ডত গুলীওৱা হ'ব, ৰাইফলেৰে গুলীওৱা হ'ব নিমিষা প্ৰিয়াক, যাৰ বাবে প্ৰথমে কাৰ্পেট বা মাটিত শুৱাই লোৱা হ'ব আৰু তাৰপিছত জল্লাদে কেইবা যায় গুলি ফুটাব, গুলি চালনা কৰিব, শৰীৰত গুলিৰে থকা সৰকা কৰিব, গুলিৰে বিদ্ধ কৰিব আৰু সমান্তৰালকৈ চিকিৎসকে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব হৃদপিণ্ডৰ সেই বিশেষ স্থান য'ত নেকি নিমিষা প্ৰিয়াৰ হৃদপিণ্ড আছে। সেই হৃদপিণ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব আগতীয়াকৈ চিকিৎসকে। নিমিষাৰ হৃদপিণ্ড থকা স্থান পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে চিকিৎসকে জল্লাদক দেখুৱাই দিব আৰু চিকিৎসকে দেখুৱাই দিয়া স্থানতে গুলীওৱা হ'ব আৰু তাৰপিছতে মৃত্যুৰ শীতল কোলাত শুই পৰিব ভাৰতীয় যুৱতীগৰাকী। গতিকে এই বিষয়টোৱে ভাৰতবাসীকো এই মুহূৰ্তত কিছু উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে। এটা কঠোৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে দোষী সাব্যস্ত হৈছিল নিমিষা প্ৰিয়া। গতিকে তেনেস্থলত নিমিষা প্ৰিয়াৰ এতিয়া জীৱন যেন এই মুহূৰ্তত ওলমি ৰৈছে। মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন, আজি 11 জুলাই, 16 জুলাইলৈ মাজত মাত্ৰ 4-5টা দিনৰ ব্যৱধান। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে এই বিষয়টো। ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই বিষয়ত শুনানি লোৱা হ'ব আৰু লগতে ব্লাড মানিৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ ক্ষতিপূৰণৰ জৰিয়তে নিমিষাৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব পাৰি নেকি, নিমিষা প্ৰিয়াক ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় নেকি, এই বিষয়টো বৰ্তমান ভাৰত চৰকাৰে চেষ্টা চলাই আছে। গতিকে লক্ষণীয় হ'ব ভাৰত চৰকাৰৰ এই কৌশল কিমান দূৰ সফল হয়, ভাৰত চৰকাৰৰ এই কৌশলক কেনেদৰে সঁহাৰি জনায়, সেইখিনি কথা যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব। গতিকে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, এটা দিন হিচাপে এই মুহূৰ্তত চৰ্চিত হৈছে 16 জুলাই দিনটো। ইয়েমেনৰ আমি জনাইছোঁ যথেষ্ট কঠোৰ তাত নীতি নিয়ম আৰু সেই কঠোৰ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে মৃত্যুদণ্ড বিহাৰ বাবে সাজু হৈছে। কাৰণ 2018 চনৰ পৰা অপেক্ষা কৰা হৈছে, 2018 চনতেই মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায়েৰে দণ্ডিত কৰা হৈছিল। মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায়েৰে দণ্ডিত কৰা নিমিষা প্ৰিয়া আমি পুনৰ জনাইছোঁ 2020 চনত তেওঁ আবেদন জনাইছিল ইয়েমেনৰ আদালতত যে তেওঁৰ সেই মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায়ৰ বিবেচনা কৰিব পৰা যায় নেকি, পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে ক্ষমাৰ বাবে আবেদন জনোৱা হৈছিল, কিন্তু সেই ক্ষমা আবেদন নাকচ কৰা হৈছিল। তাৰপিছত 2023 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত আকৌ ইয়েমেনৰ সৰ্বোচ্চ বিচাৰ পৰিষদৰ ওচৰত ক্ষমাৰ বাবে আবেদন জনাইছিল, শাস্তিৰ ক্ষমাৰ বাবে আবেদন জনাইছিল আৰু তাৰ সেই আবেদনো নাকচ কৰা হৈছিল, খাৰিজ কৰা হৈছিল। কিন্তু তাৰ লগে লগে এতিয়া যেন সেই দিন 16 জুলাই ইয়েমেনৰ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে, সেই দিন 16 জুলাই দিনটোত মৃত্যুদণ্ড বিহা হ'ব, তাকো ৰাইফলেৰে হৃদপিণ্ডত গুলীয়াই হত্যা কৰা হ'ব, মৃত্যুদণ্ড বিহা হ'ব। গতিকে এটা বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এটা কথা বা দিন হিচাপে এই মুহূৰ্তত বিবেচিত হৈছে, কাৰণ ভাৰত চৰকাৰেও চেষ্টা ত্ৰুটি কৰা নাই। ভাৰত চৰকাৰেও সম্পূৰ্ণ চেষ্টা দিছে এই 4-5টা দিনত কেনেদৰে জীৱন ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় কেৰেলাৰ যুৱতীগৰাকীৰ। আমি পুনৰ জনাইছোঁ প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰথমতে ৰাজহুৱাকৈ ফাঁচি দিয়াৰ নিয়ম আছিল ইয়েমেনত, তাৰপিছত শিৰচ্ছেদ কৰা হৈছিল বহু অপৰাধী বা দোষীৰ। তাৰপিছত এতিয়া নীতি নিয়ম সলনি কৰা হৈছে। এতিয়া নিয়ম অনুসৰি নিমিষা প্ৰিয়াক মাটি বা কাৰ্পেট বা কম্বলত শুৱাই দিয়া হ'ব আৰু তাৰপিছত এজন জল্লাদে ৰাইফলেৰে দেহত কেইবা ৰাউণ্ড গুলি মাৰিব, গুলি ফুটাব আৰু তাৰপিছত গুলীয়ে নিমিষাৰ হৃদপিণ্ডক আঘাত কৰিব, লগে লগে মৃত্যুৰ শীতল কোলাত শুই পৰিব ভাৰতৰ যুৱতীগৰাকী। নিমিষাৰ হৃদপিণ্ডৰ স্থান চিকিৎসকে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব, তাতেই জল্লাদে গুলি ফুটাব। গতিকে ভাৰতবাসীয়ে এই মুহূৰ্তত আশা কৰিছে যাতে ভাৰত চৰকাৰৰ যি চেষ্টা, সেই চেষ্টা সফল হওক। ভাৰত চৰকাৰৰ আবেদনৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাব ইয়েমেনৰ আদালতে। তাৰ বাবে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত অপেক্ষা কৰিছে যাতে এনেকুৱা এটা জটিল পৰিস্থিতিৰ পৰা নিমিষা প্ৰিয়াক উভতাই আনিব পাৰি। সকলোৱে এই মুহূৰ্তত তাৰেই কামনা কৰিছে। লক্ষণীয় হ'ব ভাৰত চৰকাৰৰ পদক্ষেপ আহি আছে 16 জুলাই। এই রাইফলৰ গুলিৰ আঘাতৰ পৰা ভাৰতলৈ উভতি আহিব পাৰিবনে? এয়া হৈছে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক। কিভাবে बिदिखौ आंखौबो बुङो आरो गुबुनखौबो बुंनाय खोनादों आंखौनो खेबनै जाबाय आरो गुबुनखौबो बिदिनो बुंनाय खोनादों। आरो जोंहा बेजों लोगोसे इउपिपिएलजों लोगोसे जोंहा एबसुआबो सापर्ट दंदेरो। दा एबसुनि मानसियाबो आंखौ बुंदों, बिनि थाखायनो आङो दुखु मोनदों। एबसुआ बेफोरबायदि सापर्ट लानाङामोन आरो गोदोनिफ्रायनो एबसुआ बेफोरबायदि सापर्ट गैयामोन। दानि समावसो आङो बेफोरबायदिखौ सापर्ट मोनदों। इउपिपिएलनि समनिफ्रायसो एबसुआ सापर्ट होबोनायखौ आं नुनो मोनदों। नाथाय एबसुआ जेनेरेलनि जानानै खामानि मावनांगौ। बिदिबा जोङो उननि गथ' गथायखौ माबोरैयै जोङो मोजां खालामलांनो हागोन? दानिफ्रायनो एबसुआ बिदि मोनसे राजनितिजों लोब्बा थानानै बेफोरबायदि मावोबा, सोरखौबा दम होयोबा जों उनाव सोरखौ मा बादा होनो हानो? गावजों गाव अर सुनानैसो होनाय जायो, सिरि सिरि थुलुंगा होबाय थायो। आरो जेसेबांखिनि भट होयो बेयाव जों गोदोनिफ्रायनो होबोबाय थादोंमोन आरो बेफोरबायदिनो एबसुआबो सापर्ट होनायखौ जों होबोबाय थादोंमोन। ओमफ्राय दा जों बेफोरबायदि सापर्ट होनायाव जों थानानै जेबो जोङो
बेयाव माखासे दैदेनगिरि राजनितिनि लिडार बा एबसु लिडार बिसोरसो गावसोरसो स्र' स्र' खामानिखौ मावो आरो बिनि थाखायनो जोङो जेबो मोनैनि थाखाय जों दा बिपिएफ हान्जायाव ओंखारदों आरो जोंखौ बेफोरबायदि ओंखारनायावबो जाहाथे जाद्रायै जों हा हुखौ दानगोन बा बायदिसिना बिपिएफ हान्जायाव ओंखारोबा गोबां दम होनायनि थाखाय जोङो मोजां मोनाखै दा बिनि थाखायनो जोङो खावलायदों जाहाथे मोजां सानलाङो गासिबो बर' हारि जों बर'निनो फिसा बर' बिमानिनो बयबो बर' हारिया बिदिबासो जोङो खौसे थांबासो मोजां जागोन आरो बिदिनो जोङो गावजों गाव बेफोरबायदिनो सापर्ट गैलाया नांलाय खमलायबा जोंनि हारिया जोबस्रांगोन माने साफ्रोमबो जोङो जाम्बा जाम्बियाबो साननानै नायनानै जोङो गावनि हारिखौनो गाव साननानै जोङो बयबो गावनि मोन्थाइखौ बे आसि मोनसे भटखौ होनानैनो जोङो जै खालामनानै मोजां सालायजानो लुगैयो जाय दैदेनगिरिया देरहायो जोंहा बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि हान्जायाव मोनसेल'सो देरहागोन जाय पार्टिया देरहायो बेखौनो जोङो मोजां सालायलांजानो लुगैयो बेनिखायनो जों मोनसे जों बिपिएफ हान्जाखौनो सापर्ट होनानै जोङो मोजां सालायलांगोनखौ जों आसा खालामदों आरो बिदि बुंनो नाङामोन जों रायजो राजाखौ लानानै बिदि बुंनाङामोन मानो होनबा जों रायजो राजाया बिराद दुखु मोनथाव गोसोआ गोजोननाय मोनाखै जोंनि गोसोआ गोरबो सिङाव गाबनाय फैदों मानो होनबा राजनितिक पलिटिकेलाव बिदि बेफोरबायदि एगेन्स्ट जालायनो मोना मानो होनबा बिसोर फैदोंबा मानो लिंख'नानै जोंनि जेनेरेल नब्लाङाव लिंख'नानै जों रायजोआ बुहुत दुखु मोनदों आरो गाबनाय फैदों बेफोरबायदि बुंनो मोनामोन दा जोंथ' बिसायख'थियाव जों हाग्रामा सारनोनो होगोन जोङो नैबे बिपिएफ पार्टियावनो होगोन मानो होनबा जों बिदि माने राजनितिक पलिटिकेलावबो गिदिंदोंबाबो देग्लाय गोदान बे राजनितिकआ फैनाया सारमोन फैनाया नैबे गोदान नालाय जों एसे माने जों बेखौनो होगोन होननानै जोंनि गोसो गोरबोआव जों सानना लाना दं आरो मानो होनबा जोंहा जि दोलोनो होथों जोंहा मोन्थाय दं जोंहा राजनितिकआव ओंखारनो जोंहा मोन्थाय दं मानो होनबा बे दोलोआव जोङो गिदिंनो हानायनि मोन्थायबो दङ गिदिंनो हानाय मोन्थाय दं बिनिखायनो जोङो हाग्रामा सारनो भटखौ होगोन होननानै इउपिपिएलआ रायजो राजानि थाखाय मोजां सरखार जानो हाया इउपिपिएलआ रायजो राजानि थाखाय मोजां हाबा मावनो हाया बेनिखायनो प्रमद बुंनाय बायदि एबसुनि आन्दोलन खालामनाय बायदि एनडिपिनि आन्दोलन खालामनाय बायदि एक्सन कमिटिनि जों ज'यै आन्दोलन खालामनाय बायदि जेबायदि जों आसा खालामदोंमोन जों बेबायदि एकर्डखौ मोननो हायाखै दिनैनि एकर्डआ कमप्लिटलि ए काइन्ड अफ पारफेक्ट एकर्ड बे बिटिसिआ जाहैबाय 6 सिड्युल खिन्थु दिनै 6 सिड्युलनि जेबो महर गैया नालाय प्रमदनि साननाय हनाया जेबो जाया बा सोरबा इउपिपिएलनि साननाय हनाया जेबो जाया दा बेखायनो आङो इउपिपिएल कमप्लिटलि एस इउपिपिएल बिथांमोना दिनै जेसेबां गेदेर गेदेर बाथ्रा बुंदों बेबायदि बिथांमोना डिलिभार खालामनो हाया जेसेबां बिथांमोना बिजेपिनो लाइ होगोन आरो बिजेपिआ बर'फोरनि थाखाय मोजां मावा बे क्लियार खोथा खारन बिजेपिआ ट्राइबेलफोरखौ मोजां मोना आरो ट्राइबेलफोरखौ लानानै मोनसे गेदेर हारि बिथांमोना दानो सानाखै खारन बिथांमोना बुंदों मोनसे राव बे मोनसे राव होनाय लोगो लोगो नोंनि फिसा फिसौ गासै हारिनि रावा ओरैनो जोबनानै थांगोन दा बिथांमोननि बिराद गिदिर मोनसे एजेन्डा दा बे एजेन्डा मथे बिथांमोना खारबाय थादों दिनै भारतनि संबिधानखौ बिथांमोना सोलाय सोल' खालामबाय थादों आरो सोलायगोनबो जे साख्रि बाख्रि होनो हानायनि मोनसेबो केपासिटि अर्थात पियनखौ एपइन्टमेन्ट खालामनो हानायबो बिटिसिआव गैया होनबा प्रमद बिथाङा मा मावगोन आयेनानो बेनो जाबायबा दिनै 6 सिड्युलनि जेबो राइटआनो गैलाबा प्रमद बिथाङा मा मावगोन दा ओंखायनो जोङो प्रमदखौल' दाय होनानै लाब गैला जों गासै रायजो राजाया सचेतन जानांगोन सांग्रां जानांगोन इउपिपिएलनि बिथांमोनाबो सांग्रां जानांगोन बिथांमोना होनांगोन जों बिजेपिजों थालिया नांगौबा जों हाग्रामाजोंनो मिलायनानै जोङो गभर्नमेन्ट थागोन जाय जागोन गैखायाब्ला अब्ला बर' हारिया एसे सुरक्षित जागोन आं बेखौसो लुबैदों दिनैनि दिनावबो 16टा डिपार्टमेन्टखौ लाङाखै होननानै ब्राब्रायै बिथांमोना बुंबाय नङा बिथांमोना बे बाथ्राखौ होनबाय थादों डिसिआ जेबो पावार गैया दहाय सासे डिसि एक्स डिसि 60 बोसोर डिसि खालामनाय मानसिया बुंलांबाय जे डिसिनि नेक्स्टआव रावबो गैया डाइरेक्ट सिएम डिपुटि कमिशनार सोरबा प्रमदनाव सोरबा सिएमनाव सोरबा उमुगनाव प्रिन्सिपालाव सोंनाङा बेयो डाइरेक्ट एन्सारेबल टु सिएम चिफ मिनिस्टारसो अब्ला बाहाय मा दंबावो सिम्पल दुध का दुध पानि का पानि बिथांमोना रायजो राजाखौ थगायनो दोनखुमानो पार्टिनि मोनसे मर्यादाखौ लाखिनोसो बेबायदि नंखाय मिसलिया खोथाखौ बुंबाय थादों सानबेसे होनगोन हाया दा बेखायनो लासै लासैनो आं सानदों इउपिपिएलखौ नागार बर' रायजो राजाफ्रा फैगोन आरो सोरबाया आन्दोलन थाफैगोन सोरबाया बे बिसिनि डिजाइनखा बेनोखा होनबाय थाखासिनोखा बेखौ नुखा हखा इउपिपिएलआबो गगै साहाबनि सरकाराव दिनै हाग्रामाया राजा बायदि सासन खालामदोंमोन 6 सिड्युलनि पावारखौ बिथाङा एन्टेक लाखिनानै गभर्नमेन्ट दादोंमोन आरो सारा नर्थ इस्टआवनो मोनसेल' अट'नमास काउन्सिल बे जाहैबाय बिटिसिमोन दिनै जै बिजेपि फैनाय लोगो लोगो खोथोम कमप्लिटलि दिनै हिमन्तआ बेखौ सेनानै लाजोब्बाय आरो बर'आ दिनै पावाराव गैला बिटिसि गभर्नमेन्ट नङा बियो बिटिआर गभर्नमेन्ट नङा बरंसो बियो आसाम गभर्नमेन्टसो